Salamu alaikum watukufu wa Komori. Meze mujala kangani wanunu inazi famiza hanu. Rjabanu leo jer hadisi mbawi wa Komori. Reshauri bazima, refikira bazima. Holi honde zitendwa za kifujari, zihunrao wana watu. Mananga mjua ukana wana razaya, wanunge bidiu riwa protege, ketsu bidi riwa ransi helinu, sisi wawde tome ya hatu ya leo na maudu, yabo nge bidiu weka sisi wababa wa mwana, sisi matomana, rijue namna je, rijuka ushinda, risaidie, rihifadhi wana watu, watijiriwa nitizitendwa za kifujari hamada zinu. Hamaga mzichu wao leo si kado ya hadani zitendwa za kifujari hamadi zo zifanyishi hao leo si kado hadani wa jurulao manahitwa zifanyiha hainu wakati nga sungo ujiri zitendwa zinu alafu tijaba nuki mwanansi mkomori enga rifanyao wa Komori nga mfikiri uje engarbakisha uhelinu hata nsundai tijabanu njeni shemeze hajiku nionise ula usikitivu wangu wa zijiru zile wanahatu wafanyiliwao wanahatu wadhulumlao wanahatu warumilao zitendo za kiziro tijabanu wa Komori kimbaba mwana nionise usikitivu wangu aliwa shifaransa ye indignation hangu ne me contentement hangu nionise ukana tijau mwana wa maha kume na mweja na mwana wa maha miraru kwa tiwa uloazio ala kuli hali wa Komori ngebidi urishemeze tena rishemeze rambeka faboliwali zendongoka zitinyangu ngebidi runde namna ya ushida runde fikira rizie wana watu watudo dhulumdwa jana mwana hatu faina Mwenyezi Mungu jomrehemu ya mlaze vema hafanyiliwa zila harengwa halazio harendwa mrumshe haridi hatola duniani wanruwa daza mahakama ya daza serikali daza leo ijaijiria wei mwana watu wei tena Aisha hajuruhilwa haliwazio hafanya zitendwa za subidi zifanyiliwa hafanya tendwa za kifujare harudi hatola duniani ewa Komori yenga mfikiri uje hadisi ya manda inu yenga ribakisha uhelinu wanahatu wadora la hitwa yenga ribakisha uhelinu wanahatu wadotola zeroho werengwazio nga mjua ukana mwana yatuti mumaha yatuti mizimaha wakati mwana ulazio wakati mrumishe nonga mwanao mwana watu wa mahakume ngurengwa haredwa mrumishe hafanywa dogo za sikabidi yafanyiliwa haluha kimanga haviolewa hamenyewa maisha yahe halafu harengwa hatola duniani donc tijabanu wa Komori nshemeze hajiku mananga mjoka na bwa Komori ekarondo linda mahakama ya Komori ekarondo linda mahakama ya Jae na Junaidi yabo nga monohama wanahatu ngwajohenda pia tijabanu kimbaba mwana lona wana wanro mararu lona wana washe yabo mwana ya juruhilwa yafanya itendo idzirohamadisho uonge hama de mwana wa hangu yabo nga mina masikitivu nga mina letwara moilo nga mtabio tijabanu fungwa Komori ni rongowe hajiku ni paro wa baba wa wana no wazaza wana rihajongowe zanongo zinu rihunre fikira rihunre namna rojoka ushinda rizie zizijona za kifujari zunu wa Komori kamsi wa jeni nga mjuwao namna mahakama ya hatu ya kansi nga mjuwao namna mahakama ya tuendesi wao ukana yala ti mahakama mana wala ti wanru walo madhamana wala ti wala wanru walo maresponsable wala ti wanru wajuwao izo wafanyao yabo wautsido wangu wajushinda waziendrongo hamadizo koezi wa Komori watukufu wa hanyu
hema stay hanyu mnikaoni sikaujamanu nimwambieni ukana ekanga mlindao ye mahakama ya Komori wafanye justice yabo karna uparo kabana uparo fanywa mahakama mshelezo nindo weiti mwana wa hadani weiti wabili weiti wararu wala weiti wane haini wakati ngabatungo ujiri zitendo za kifujari amalizo zitendo za kibinadamu halo hakimanga act barbar ngasungo fanyishiha harumwana hatu nonga mmonao ye mahakama yake japaro juha abo wa Komori ngasungo kansirula malizo mgwanzao isokweli ngar aminiwe kama nadamu hafu gebidira mbe ndizo mgwanzao shanga bwesha songa ngamonao ngasiharmansi ilona sharia hunulewa ni ya Faransani kama na mtiti hatsokomelwa jao ni uona enamne Faransa iko ujuha ni uona enamne wa Faransa pia ko ujua enamne mni iko ujua kama tsuka mnamwana hakomelwa abongara ngwao kana mwana mtiti wayimru ya bidi ya protejewa ni wandu wansi pia wemru ya bidi ya kemahabani ya dungilwa ya titabishiwa nunga mwanao ezijiru Komori wanahatu kwa tu waziwa kanu wanatiti ngwarengwao wafanye tundo itwetsi ndizo itoleza kifujari nunga mwanao kapatubula mahakama yabo mimi yefikira hangu kwezi hata mjodo tuwaze fikireza hanyu ngamono hama ekanga lindawe mahakama Komori yabo kabana upara wafanya mahakama yabo ngebidi usisi wababao wana rifanye mahakama ya hatu ekaka rjafanye mahakama ya hatu ratsaha wanadamu wanu wafanye zitendo zinu rawadhulumu maisha hao yabo kabana upara wafanya kabana upara zilwa mananga mjuwa ukana mahakama ya Komori yalati mahakama ngamjuwa ukana bwa Komori kama na mtiti hadhulumiwa ani haluha kimanga haviolewa bahi wala mviole harengwa hafungwa botola mapesa harengwa wala juji hanikiwa wala viole mwana mtiti wala ya jurulu hitwa mwana mtiti hafbulu hende zahe yabonga mwanao kana mahakama ya hatu yanu ti salam baso rasmina salamu alaikum yabonga mrambu wao bwa Komori ukana yalati mahakama mimi tijomparani wazaza wana wababa wana mjomba wana ritilewe mahakama ya Komori na ritwali namna rijoka ushinda rihifadhi wana hatu ritwali namna jitse na rijoka ushinda ridibe mana ekaka rjadi ba yabo zitolwa zinu ngazodo fanyishiha ekamruka jadunga wale atole mwanahe duniani yamfanya zitolwa za mada zinu ekaka rjadi ramsabatura iba ramfanya torture njabare ramfanye amali zomana hatu yafanyiliwa rendera mtorture rimue haurenge shono de rimrumilie manaka basi mahakama apoge bidiri fanye namna wajuka itiso wala wakati yo kabana utola roho tena kabasi mwana ujoviole watena sheka bwa Komori ekaredo kansi ngarindawo jaya hamada na Junaidi yaponga rjobla la yabo ngarjula la yabo wana hatu ngwajo tolo zero pia wa Komori mono eza hunra faina juzi mjamono eza hunra aisha leo yabo maudu de wa hangu haude wa fulani haude waho yabo ndo hamada zimu wa Komori sika ujabanu leo ni hezeleji ni paro wa Komori rijue rirefikira rijue namna je rijuko mshinda rizie ezitolo za kifujari zinu mana ezelongo zichiri zinu zirihusu sonsi pia mru atikensi habaukana zizo kajanu husu beka leo mwana wa abudu hadhulumlwa maudu mwana wa saidi ngujo dhulumlwa yabo wanadamu wanu kwa na uparozia ezitelo zinu ekaka bajafanyiwa mahakama ya kweli ya hatu si wa Komori ekaka kisi wa Komori karjajuha raunisa zitolo zinu raunisa usikitivu yabo zitolo zinu ngazijodo fanyishia bahibu wa Komori na rishemeze rijue rilile ritsanganye magora ritsanganye zifikira ritsahe wanadamu wape wanu warengwa na hatu wafanyia zetwabia zinu ridibe beka karjadiva
abo kabana uparufanyiwa mahakama ngarjuwao ukana harma kisharia kuna uja ujifanyila mahakama shakabati shwa manazila institution za hatu razilewa ukana ngazjo protege emwanansi mkomori kazi tufanya hazi enemna lavimu wa komori ngamjuwa ukana sharia shinu shija shi protege wa komori shi protege ma citoyen e kashi la sharia kashi tsu saidia sha protege ma citoyen yabo sisi gebidi urji protege watu wasi yabo si urji protege wasi hindi gebidi urifanye namna ezichendwa za kifujari zinu zitijofanyishia tena. Iyo nde fikira hangu na kaujaba anubwa komori nitsange niwonise usukitivu hangu niwonise ukana karna usojua ubakisha helinu wanahatu wadu dhulumliwa. Kartusohamba wadhulumliwa ze roho mashababi watimizimwaha wadhulumliwa ze roho wauna risodaza mana ngarjuwa ukana wandu warenge nsiya hatu wauti wandu walona roho wauti wandu walona haja nansi wauti wandu wanzao mahakama. Alafu bwa komori tijabanu leo kimwanansi mkomori kimbaba mkomori niwonise masikitivu ya hangu ezijiriu homasiwani izo wana hatu warengwao waliwao ziyo warudiu watola duniani sikabujabanu bwa komori nishemeze na mbeukana hewe zenrongo ngazendawu na hii ngebidiri juhe mana ekakarija juha yabazenrongo zinu ngazijodo zidi hainu wakati ngazijodo fanyishiha zinu bwa komori zinu tsikado hada zenrongo zifanyishi hao wala zinu tsikado abidi wala zinu tsikado raru wala zinu tsikado ane yabo ngebidiri juhukana ekarendo lewa wala ambao mahakama wala mahakim na wala maprocureri na wala wangu wadhamini mahakama ya hatu wa protege wanansi wa komori ikarado linda wanadamu wao yabo ngamono hamabu wa komori zanongo zinu ngazijodo fanyishia wala kazina uparosia yede manaboko ngamshemezo bwa komori ngamumparoni mjerikensi bazima rijue shawiri hindi rijoko ufanya zabari hindi ni zirengo zinu zifanyishi hao zabari hindi ni wanadamu wanu wafanyishi hao wafanyao zitoda zinu warsungo waonabo nzensu wabidi yema responsablu wa hizi zitoda zinu do yabo ekarado venu wa zirengo zinu abo ngarukubalena ukana emadhomana waadani haruma zirengo zinu aboda wala wangu walona ye mahakama wala ndo wandu walona mahakama ya hatu manangare wala ubwa kumori ukane hapo kwa sufanyi hazi yao inamna ladhimu yabonga rambuwa ukana mahakama ya hatu kayatina mshinzi mahakama ya hatu katima dhamana kati na zila daraja kati na zila furswa za ushinda zirumie sharia yabo ngarjuwa ukana yabo yensi hatu ngejendao yabo ngarjuwa ukana yensi hatu irishindi ngarjuwa ukana mahakama kayasi jae na Junaidi no wanwa mdunga kwa sufanya hazi namna ladhimu yabo ngamparwa komori hao jimdufu hao mjersa ganyihe pia renkwa dzitso rijue namna je rijuka ushinda rizie zetwabia za kifujari zinu hozia zetwabia za kifujari zinu hindi yabo ndungo nzima hondrambili ngebidi uritsahe wala wandu wafanyao zetwabia mbizinu zetwabia zitso za kibinadamu riwarumilie ridibe ekaka rjadiva yabo zerongo zinu ngazijodo fanyishia emana ngabari dive hindi ngarele wao bwa komorukana harma kisharia kunozo ujurumi la mahakama shekari wono wana hatu wasudhumu watungo utola duniani wana hatu watungo utola wafidia warendo wanruwashe notsi wanruwashe warengwa waliwazio yabo ngebidiu rionisa utukutifu wa hatu rifanye namna boko zerongo zinu kazina ufanyishia tena solution hindri solution ndio nzima na rsahe wanadamu wanu wafanyao zerongo zinu riwaunise wakati yo ikawa wanadamu wanu
Ekari dibi yabo mauduka zinafanyishia tena yabo la ujanza afanye toda manda shinu ngujoka mhara shekare dokansi rinde mahakama yabo wana hatu ngwajori kipia yude manabo kubwa komori hemasta yahanyu sika ujahanu kimbaba wa mwana niko zao nitabihao ezijiriu haruma wana hatu haruma wananasho hatu haruma walanasho hatu wanasho watu rionisokana wana hatu kwa kiasi wa urengwa waliwazio mwana wa mahamiraru na mahakume uwezi mwana wa ulazio yabona riprotege wana hatu na rifanye namna ndongo mada zinu zisijiri tena wakomori ekagarindao kana justice doit être faite yabo kabana parofanya mahakama manensi hatu kabati mahakama yabo naridiwaze nsi hatu kabati majuge nsi hatu kabati maprocureur kabati wamro shinda wa protege wana hatu nonga ramu wao kana sharia shinu shovuja shi protege manansi mkomori yake sharia kasu protege manansi mkomori yabo sisi ngebidiu sisi maparents eke sharia kashitsu pretojo wa komori yabo ngebidiu sisi maparents sisi madhomana rirengeze dhomana za hatu rifanye namna boko zinogozinu kazina ufanyishia tena yendongo hindri sendongo kastinziro ngebidiu ritsa wanadamu wanu ridibe mana mahakama ya hatu ila si mahakama ya bwana kama wala kwa no paro fanya rogo mono ngabo masababi wenji watola duniani ngabo masababi menji wadhulwa roho Mwenyezi Mungu jua rehemu ya walaze vema ya watembe bone kamunga benze nonga muonao kabaja paro fanyiha ndogo za mahakama ya bubu wa komori narjuhe risilewe ndogo za mahakama nardiwaze ndogo za mahakama nardiwaze bekarendo linda ndogo za mahakama yabo zenongo kazina paro badidiha mahakama tsinda yala sisi wasi ngebili fanye mahakama ya hatu kari fanye mahakama ya hatu namna ladhimu yode namna rjo shida rezie zenogo zinu nar amini ukana Aisha na Faina wola banihe mwana hatu yabonge bidiri koze kimwanansi ngebidiri koze kidhamana ikakaraja koza yabo hizo nrabo karsina wana ngebidiri koze irundo solution zenogo zinu zichijiri tena Ekardo kansi hainu wakati rula madiso mngwanza o vatsina upropose hata solution vatsina mhurafikira yabo zenongo kazina uparo badidiha yo badidisha ndongo hindri ngebidi uzitendwa ezitendwa hindri ngebidi ironisa ila hamu ya hatu ironisa ula usikitivu hatu ironisa ukana wana hatu kwa tiwa uliwazio wana hatu kwa tiwa udhulumiwa donc bwa komori sikabujabanu leo ni onisa usikitivu hatu ni paru wa komori ni rongowe hajiku ni onisa ukana retilewe ensi mahakama ya komori wala retilewe madhomana ya hatu bawanu wala ti madhomana wala ti wandu walona hajanansi wala ti wandu walona hajana maranya wala wandu wakatibala wafikiri ze faida za hao ze faida za kinafsi za hao yabona rensi wa wanadamu wao basi wanadamu walona hajanasi rikensi kidhomana ripare madhomana rihunro solution riprotege wanahatu banga mju wao kana sharia de shabili shi protege wanansi sheke sharia kasu protege wanansi yabunge bidi sisi madhomana sisi wababaho wana wazazaho wana wajombaho wana warenge zila dhamana zao na renge zila dhamana za hatu beka karjarenga za dhamana za hatu kabana uparuji lawa ujiri zitendo za kifujari wana hatu ngwachodo dhulumliwa heni wakati zitendo zinu ngasudo fanyishia demana boko sina kamle haku wa komori sikajabanu nishemeze niunise usikitivu wangu niunise ukana ngarako zao ngartabihao ezitendo za kifujari za ho wana hatu warengwao waliwazio nao kwa jatimi zimaha uridi watu la duniani yabonga rjuwa ukana izo titendo za kibinadamu abonga mparu wala madhamana wa howana
ngamparo wadzadzaho wana ngamparo wa Komori wansi pia rijeru hunre fikira risane hunre solution rijue zorjoka ufanya hata rishinde wanahatu wasithulumliwa bayabo wanahatu waisawariki ngamjua ukana Komori ila tsitsinti ku karjatimizi hata milioni d'habitants yabweka wanahatu henu wakati ngatsugo udhulumlwa helinu yabo yoti namna ya kibinadamu donc ngamparo hajiku ngamshemezo hajiku ngamoniso usikitivu wangu ukana hewa Komori zenrongo ngazenda na hii wanahatu kwa dhulumlwao ebanu dehelinu watatsudai ebanu ngarkonsi uhelinu wanahatu wadhulumlwa ngarjuwa wakana ikaredo linda mahakama ya Komori yaboze longo kazina uparo kabana uparo ndi hadelao mananga mjuwa wakana Junaidi na Jae wao tsondaluna hajana wangu wao tsondaluna hajana wanansi wao tsondaluna wajiko badilisha zenongo na renge mahakama ya hatu riemete akote riarembali rifanye mahakama sisi na rifanye mahakama sisi baika karjafanye mahakama sisi yaboze longo kazina uparo badidiha wa Komori ngamdajezo tena sichabanu leo niunise ukana zenongunga zendauna hii wanahatungwa dhulumlwao kabatsi mahakama wanahatungwa liwao zio na kwa jatimi zimaha yabo yoti namna rujoka ushinda rendis risove wanahatu abonzi na ukamleha ku wassalamu alaikum Mwenyezi Mungu jaidia rikunda solution za wanahatu watsudo dhulumlwa shange bidiu si madhamana si wababa si wajomba na nyuwaza za huwana mje sanganye bazima rengeze dhamana za hatu beka karjajenga dhamana za hatu wanahatu ngwachodo dhulumlwa wanahatu ngwachodo dhulumlwa heni wakati ritilewe mahakama ya Komori ritilewe serikali ya Komori baila ti serikali yala ti mahakama ila hamba nakama wala ti wangu wajukushinda wa protege wanahatu ngamonao heni ya dhulumu mwana harangwa hafungwa ejuji ngutsolibwa emrwa baiziwa enswararu rimono bonze hauri mono bonze iho etembea yabo yotside namna tuko shida riziwa na hatu donc ngamparo hajiku rijerongowe rijuwe namna je rijoka kushinda risovewa na hatu zerongoga zendauna hii juzi faina fanyilwa zila leo Aisha leo Esha binti ye maudundo hewa Komore ngamshemezo hajiku hewa Komore zenrokunga zendauna hii karna uso juwa rusoda zahelini wanatu adodhulumlwa hewa Komore karitsaha solution karitsaha fikira namna jerjoka ushinda rizie zetabia zinu yabo ngamono hama wa Komori ngebidi wa prene conscience wale wakana kabati mahakama Komori kabati sharia mananga mjuwa ukana sharia de shabidi shi protege ma citoyen isho kashiti yabo na rtsa solution ndo china e solution hindri e solution ndio na sisi wa Komori rundo solution runde namna tutoka ushinda rihifadhi wanahatu ngodhumli wao wanahatu ngwatolao maisha wanahatu ngwaliwao zio yabo iyo yauti maisha abanga mparu wa Komori hoji mlifu hao mjersanganye bazima rirongowe hajiku rambe ukana zenongo gazedauna hii ngibidi ujersanganye bazima rehunre fikira rijuwe namna je rijuka kushinda rizie zenongo zinu yeusi ya zenongo zinu hindi ngamzambo tena ngamrejezo ngibidi usisi rifanye mahakama wasi ekasisi madhamana huwana ekasisi wababa huwana karjafanya mahakama wasi maudu zitedwa zinu ngazijo uridi zifanyishihe ngazofanyishia wala kazi na uziofanyishia maana yabo ngawajodu ngamleleso ngwajole wa ukana kabati mbaino zuwatabishao yabonge bidiu
ya ujodhulumu mwana wanru yafanywa tendo za kijiru bahe ya dhulumlo maisha amade namna ya dhulumu mwana hatu maisha ngibidia dhulumlo maisha bahe wakati yo maudu kana uzifanya tena wasaya kana uzifanya ngejo preno wasaya leçon shekarida zahelinu wana hatu wasungo dhulumlo wana hatu ngwasungo utolo maisha werengwa yviolewa yotsi yabazero wazinu ngazjodo jiri henu wakati wakomori zeronga zendabna yi wanatu wadhumli wao wanatu waviole wao yabunge birsa solution rijuukana ikarilewe mahakama ya komori yabo kabana poro badili hanrogo mana karsina mahakama karsina mahakim karsina ma procureur kabati mrulo na hajanansi kabati yabo ngamrongo kimbaba mwana ngamrongo kimjomba mwana ngamrongo kimanansi mkomori refikiri wanano shohatu nuwanasho hatu nuwana hatu waliwauzio nao kwa jatimu maha warudiu wajurula witwa warudiu tola duniani nao kwa jatimu maha abasano wazinu kazina uchoka helinu ngebidiru hundo solution engarifanyao engarbakshao helinu wanatado dhulumulwa yabo tijao bwakomori ngebidiru refikira rijuwe ringarifanyao je narsanganyeso tipia rende na ibe ngamzamondro haini jo dhulumu mwana wangu ngebidiu ya dhulumulwa bahe henu juto mwanandu duniani ngebidiu ya tola duniani bahe manaya wakatiyo ngabo wasaya kana msifanya shekare do daza helinu ekare do vatsa mihono helinu henu wakati mwana jo toloro rulamba ukana dizo mgwanzao yabo kabana uparo murya solution kabana uparo badili hanrogo kabana uparo badili hanrogo wana ngwajodo dhulumliha nunga mjua ukana wanarzayao wano de maisha ya hatu ya leo na maudu yabo gebidiri fanye namna riwa protege gebidiri fanye namna wasodhulumliwa yabo ngamparo wa komori rishemeze hajiku hewe wa komori zenogonga zedauna hii wana hatu ngwa dhulumlwao wana hatu ngwarengwao ngwaliwao zio hewa komori zenogozinu ziuhusu ziruhusu sonsi pia manasi madhomana wana ngebidi urikoze jenamna mafaina yakoza ngebidi urikoze jenamna maisha tabihao mana wao wana jawana wakomori na mjuwao kana mwana yeti wa mzima shamwana wa hatu sonsi pia abunge bidi urikoze wana hatu wasudo rengo welwazio nao kwa tsa welwazio uridi werengwa wadhulumle maisha hao watola duniani yabo yoti de namna rujuka ushinda karna ujua ribulie tabia mbi hamadizo karna ujua ribulie zitendo za kifujari hamadizo mnonga rujua bwa komori kana ekarendo lewa serikali ya komori ekarode lewa mahakama ya komori ya balonu Junaidi na jae yabo kabana uparo fanyi kabana uparo badidi hanrogo yabo mabadiho gebidiu dasi wa komori wasi darjoshi darifanya mabadidiho gebidiu dasi wa komori gebidiu sisi mapara yabo shauri hindi shauri ngisho zima shawiri ekemana hangu wa dhulumulwa ngebidi halwazio na ikatiwa ulwazio ngebidi ratsahe ola yafanya shetondo ashinu rimdhulumu bahe ngebidiu si madhamana si wajumba si wababa hau wazaze hawe matata ekemwana hao hafanyilwa itendo amada shinu nonga mjua ukana kabati mahakama ngebidiu wala yafanya shetondo ashila ya dhulumulwa bahe maisha ekawala hatola duniani ngebidiu la tola duniani bahe sheye katsile helio yabu kabana uparo buha solution ngamumla bioni bwa komori ekasisi wa komori karja juha siwa baba howana na siwa jumba howana rarenga ze domana za hatu rarenga raunisa usikitifu wa hatu rafanye mahakama sisi wasi
yabo kabana uparo buha solution, kabana uparo buha solution. E solution ngiyo nzima ngibidi mjomba he mwana eke mwana mshwa hadhulumlwa harendwa dina dahaha haliwazio na ikatiwa ulwazio yabingi bidi mjomba he mwana ende ya dive eke mjomba he mwana ende hadivi hawe kamba he mwana ende hadivi wakamtaze mwana ende hadivi yabo maudu kabana kazi na ufanyishia tena yabo ule yafanya gujo prene conscience eka maudu ule yanzu ya dhulumle mwana eka wanzu yafanye zila kana usubuti yafanye hiyo de solution lo ya mubari she solution retiketi rabeukana ari justice doit être fait justice pour tel disongwanzao ngam amini ukana mnyese mudo ya riumba ngam amini ukane kama na damu hafingi bidambe disongwanzao shaye disongwanzao ketutoshiza ngebidi urifanye zitendwa ngebidi disongwanzao idungane na zitendwa za vidi donc yabo sisi wa mababa huwana wajumba huwana no watu huwana ngebidi wanadamu wake madhamana ngebidi wake madhamana wanwarege responsibility zao wajibukana kena ukiri wanahatu wadodhulumliwa werahitwa wefanywa zichole za kifujari haluha kimanga weviolewa manamtiti ala kuli hali katiwa violewa wakomori gamjomnikani mna mithali mzima hunulaya wa faransani ikamna mwana mtiti hatokomelwa jau bahe faransa pia yujuha wala yamkomea yure mama kume hata ure mama kume na mitano hata wakore mama mungu birabra mama mungu mine ngabakoni kwa perpetuite kama na mtiti hatokomelwa yabunge bidi mwana ukana wanariza orawaza wanahatu wanu ngebidi uri wa protege ngebidi runde namna wasudo hunwa ni tendo shidziro amanda shinu kaitiki yasi bwa komori mwana wa mahami nane yarengwa yaliwazio ala kulli hali sideheli bwa komori ngebidi uri hezeleji ngebidi rongowe sisi wabahoana ngamparo owazaza howana ni matata howana ni wababa howana ni wajomba howana mjeriketi wazima rifikiri ritaheshawiri yenga rifanyao jana fainaha fanyuli wazila leo aisha fanyi wazinu hewa komore zendogo sidehelio zendogonga zendauna hii wanabaha kasiza politiki na utoti politiki wanabahangiza ukana risove wanahatu bemwana wa fulani juzi hadhulumlwa leo maudu wangu kujo dhulumlwa yawafuwa hungu kujo dhulumlwa yawe karlo kansi helinu ezenugo zinu ngazodo fanyishia hainu wakati yodebana na jabanu bwa komori ni shemeze hajikuu ni parwa komori yenga rifanyao eshawiri hindi enga rida zao hewa komore zendugonga zelauna hii wanahatu ngwa dhulumlwao wanahatu ngwarengwao ngwaliwao ziyo no kwa jatimi zimaha enga sikiasi ya ukansiri wanahatu walo dhulumlwa enga rengao enga kansiu inshallah enga kansiu helinu wanahatu walo dhulumlwa yabo sijau bwa komori ngebidi rongowe ngebidi hezeleji kena ujoka helinu ngebidiu si wa baba na si wajomba na ni wazaze na ni matata mkoze hama de namna mzaza faina ya koza hama ne mzaze mana mzaza Aisha ya tabihawe malali yo ya lidao ngebidiu rilile ngebidi rohe masozi riramwe ukana ezajiriaola yabo ngazojire wa hatu maudu yabo ngazojire wa maudu yabo ngo hamada zinu kejabidi ridaze ngebidi urijuhe rirongowe ewa komore ketubidi ridaze ndongo hamada zinu zendogonga zedauna hii zendogonga zedauna hii bwa komori karna ujaudaza na rongowe bwana hatu wa dhulumlwao wana hatu wa dhulumlwao maisha leo zijiria faina zijiria Aisha
maudu ngazo jire wao haude wangu yabo na tsaye solution na rshemeze bwa Komori tsaye solution ewa Komore ede hedino atamsundai engarle wao enakama ya Komori engarle wao esirkali ya rabo ya Komori wao kwa na uparojuha mana wao si wanru wanzao maendeleo usoni wao si wanru wanzao mabadiliko ekaga mlidao esirkali ya Komori yabo garjula la yabo tena garjula la yabo hata maudun swakiyama shawa uko na parojuha narjue ritsaye solution sisi wa Komori nartsaye solution sisi ye solution hindri ngebidiu ya ujodhulumu mwana wangu ejurenga mwana wangu hamlizio hamrede mrumshe na iti mrumshe yabo ngebidi bahe ya dhulumulwa bahe ekadhulumulwa bahe yabo maudu kana uzifanya bwakomo zendogo zinu ngebidi urikoze sansi pia ngebidi ukoze ngebidi unikoze ngebidi mzazamana yakoze mana kabatsi no nziro hamaikoza ngamjuwawe namna ma Aisha akatabia wekozani nenamna faina surtunga mparo wanasho hangu no wazaza hangu ne matata hangu wajuhe washemeze hajikuu wapare wababa huwana na wajumba huwana wanua rengeze dhamana za hatu unundu wakati ya ukajireke bazima rengeze dhamana za hatu karna ujuwa ubakisha helinu ekarbakisha helinu yabwana hatu wajudhulu mlua pia atawahise wakomori gamumparoni gamumlabiyoni he Qur'an ya Mwenyezi Mungu na mtume ye mahakama ya Komori kwa na uparo fanya rongo kwa na uparo ekanga mlidao mahakama ya Komori ije hunda solution kabana paro ka solution yabwe solution ngebidiu dasiwa baba no wajomba ni matata na ni wazaze wa howana surtout da ni wazaze maona ikoza shamwana mjukensi bazima mlile mrohetsozi mfikiri namnaje mjoka ushinda hunda solution rizie zetu abeza kifujari zinu nezo tobeza kifujari zinu ushinda zizie ngebidi ubatu ridibe ekaka rjadiva yabo zenongo kazina porobadidiha ritsilewe mahakama ya Komori kena uparo ufanya rongo ritsilewe jaye ritijale wo rabagarle wao jaye haugarle wao Junaidi haugarle wao juji fulani na tiji fulani wao si wandu waluma dhamana wao kwa sima dhamana yabo kwa na ushida wafanya ndo zaki dhamana wanu mwanadamu ngebidi wewe uke dhamana wawe ekanga wo dhamana wawe ngojua shawhansibala yabo ngojoshinda ufanye udhamana sheka wewe kutidhamana abukuna shida ufanye udhamana eka wewe ngojua shawhansibala ngojoshinda ufanye udhamana sheka wewe kutujua shawhansibala abukuna ushinda zinu tsinongoza zijiriwa dani ndo mwanamtiti uviolewa mwanamtiti yarano mrumshe mmono za mrafaina mmono eza hunrewa wahatu ile esha yabo maudu ngazunrewa aho yabo zinu tsinongoza kaubidi rikensi ridaze kejabidi ridaze ngebidi rishemeze hajiku ngebidi rishemeze tena rishemeze rilile rikensi ridumbiye ingarfanyao efikira hindi rujofanya hatarizie zitendo zinu za kifujari yabo hozie zitendo za kifujari zinu ngebidi usisi wa baba na si wajomba yabo hozia zitendo zinu na rengeze dhamana za hatu na rengeze dhamana za hatu ritilewe serikali ya Sumani ukana ngejuko badile ndongo ritilewe dasi wa Komori wasi na rifanye mahakama ya hatu
Namchuo ukaneki sharia kutsina droit ya mekana ngofanya mahakama. Tu peux pas te faire justice toi-même. Mais vu la situation, ngebidi urujifanya justice nous-mêmes. Ngebidi sino zinongozini ukazina uzilwa. Idemana poko bwa komori sika ujabanu ni shemeze hajiku ni mpareni na beukana ngebidi urundo solution rizie zito za kufijari zinu wana hatu kwa wati kiasi wa ulwazio kwa tiki wa ulwazio kwa tiki kiasi wa urendo nruwashe na uraha kwa tiwa nruwashe wana hatu bidu angalio wasome mana wao de maisha ya hatu ya leo na maudu wajangu wa dhulumu wao na wandu wa dhulumu ngarwa unao warenga wafungwa nsubidi wardu wafungulwa yabo yotsi haki tena yotsi haki yabo abaha ngebidi usisi wa komori rirengeze tomana zatu na rirengeze tomana zatu ronisokana kartiki kiasi yanduka madazinu zijiri yabo hurengeze tomana zatu ngebidi ujudhulumu mwana hatu ujudhulumu mwana msho hatu watu rimdhulumu katio maudu kabana ufanyishia ndogo za satena ngarjua ukane kimahakama kutsina droit ya ujifanyila mahakama sha endedi no tansuda ibuko karsina mahakama kabati sharia kabati eze sharia zilonizo kasu protege wanatsa komori nonga mjua kana manahe sharia shi protege wanatsa komori kaka protege wanatsa komori yabo batu ngebidi usisi rifanye izaladimu rifanye no batijiri ndongo hamanda zinu idimana ka ujabanu leo ba komori noniso sukitufu hangu noniso kana si haki tena si haki wana hatu kwati wauliwazio yabo ngebidi rundo solution solution hindu solution dasi wa komori kaka jajua so komori yabo kabara porobo solution wa komori dasi si ema juji dasi ema procureur dasi si de joshinda rifanye rubuhe rukunde namna rizie zanogozinu ezitodo za kifujari zinu zisifanyishie abonsila ukamleha ku assalamu alaikum abonga mparo wanansi wa komori ngamparo matomana wa huwana ngamparo wa baba huwana ngamparo wa zaza huwana ngamparo imatata huwana mjersanganye bazima rire shawiri ritafikira mshinzi rijue namna je rijuka msinda rizie zitobea za kifujari zinu eze tobea zinu rijuka mshinda za hindi dasi wasi ritilewe imadhomana wa hatu ritilewe mahakama ya hatu mana karsina mahakama ila yohamba nakama yabo assalamu alaikum watukufu